ubwo Donald Trump yari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati y'umwaka wa 2017 n'ibihumbi 2021 ntabwo yigeze akandagira ku mugabane wa Afurika. Gusa yakiriye bamwe mu bakuru b'ibihugu bya Afurika basuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo Uhuru Kenyatta wayoboraga Kenya, Muhammadu Buhari wayoboraga Nigeria n'abandi. Mu bikorwa bye byo kwiyamamaza ejo bundi ntaho yigeze avuga ku mugabane wa Afurika. Ibisa n'ibishimangira ko Afurika itari mu byihutirwa muri iyi manda. Ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, birumvikana nta kintu na kimwe agomba Afurika, ariko ayobora igihugu cya mbere gikize ku isi gitera inkunga ibihugu byinshi muri Afurika mu nzego zitandukanye, kandi kikaba igihugu gitanga amabwiriza y'imibereho ku bihugu byose by'isi. Ubwo byamenyekanaga ko Donald Trump agiye kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku nshuro ya kabiri, abakuru b'ibihugu na za guverinoma bo mu bihugu bitandukanye bya Afurika batangaje ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko X, ubutumwa bwo kumushimira no kumwifuriza ishya n'ihirwe. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yashimiye Trump ku bw'intsinzi ye, ariko ashima ko Trump ari umuyobozi wiyemeje kutivanga mu miyoborere n'imibereho y'ibihugu bya Afurika. Ati ubutumwa bwawe busobanutse bwahoze ari uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikwiye kuba umufatanyabikorwa w'amahitamo, uhamagarira abandi kuzifatiraho urugero aho kubahatira kubona ibintu nkazo no kubaho nkazo. Ati ndashaka rero gukorana nawe mu nyungu rusange z'ibihugu byombi mu myaka iri imbere. Mu butumwa buri mu Cyongereza, perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze ko ashimiye abikuye ku mutima Donald Trump ku ntsinzi ye yanditse amateka, yongeraho ko ategereje n'amashyushyu gukomeza gushimangira ubufatanye bw'u Burundi na Amerika. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi nawe yavuze ko mu izina rye n'iry'abaturage b'igihugu cye ashimiye cyane Donald Trump ku ntsinzi ye nziza mu matora ya perezida wa Amerika. Mu butumwa buri mu Gifaransa bwatangajwe n'ibiro bye byaragize biti perezida yiteguye gukorana na perezida mushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika watowe no gushimangira ubufatanye hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bisanzwe bifitanye umubano mwiza w'ubushuti n'ubufatanye. Nihugiye mu burengerazuba bwa Afurika, perezida wa Nigeria Bola Tinubu yagaragaje ko yizeye ko manda ya kabiri ya Donald Trump izazana ubufatanye mu bukungu n'iterambere ku mpande zombi hagati ya Afurika na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Usibye na Donald Trump, na Joe Biden agiye kuva ku butegetsi adakandagiye muri Afurika. Kubera iki muri iyi myaka 8 yose nta mu perezida wa Amerika wasuye igihugu na kimwe cya Afurika? Uruzinduko ruheruka rw'umuyobozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Afurika rwabaye mu kwezi kwa karindwi mu 2015 ubwo Barack Obama yasuraga Ethiopia. Obama ariko muri uwo mwaka yanasuye igihugu cya se Kenya. Joe Biden yateganyaga kugira uruzinduko muri Angola ku itariki ya 13 y'ukwezi gushize kwa 10. Rwari kuba ari urugendo rw'amateka kubera ko byari kuba ari uruzinduko rwe rwa mbere muri Afurika mu myaka 4 amaze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ubw'inkubi y'umuyaga yiswe Milton yibasiraga Floride, White House yasubitse urwo rugendo irwimurira igihe kitazwi gishobora kutazanagera. Iyi nkubi y'umuyaga yanatumye Biden asubika urugendo mu Budage, aho yari kuvugana n'abayobozi b'u Burayi ku ntambara yo muri Ukraine mbere yo kwerekeza i Rwanda. Nubwo impamvu yo gusubika uruzinduko yumvikana, ariko bamwe bavuga ko Biden atigeze asa naho ashishikajwe no gushyira imbere Afurika mu butegetsi bwe. Nyamara ibihugu by'ibihangange ku isi nk'Ubushinwa n'Uburusiya byo bishishikajwe cyane n'uyu mugabane wa Afurika. Gusa batekereza ko ibi bihugu nabyo bishishikajwe na Afurika kubera umutungo kamere wayo. Kuva Biden yajya ku butegetsi mu 2020 ntabwo yigeze akandagiza ikirenge cye mu gihugu cyari cyo cyose cya Afurika, nubwo ubuyobozi bwe bwakomeje gushimangira kenshi ko bushyira imbere ibyifuzo by'abaturage bagera kuri miliyari 1 na miliyoni 300 baturi umugabane wa Afurika, kandi ngo ni ubuyobozi bwubaha abategeka ibihugu bya Afurika. Biden ntabwo yageze muri Afurika, nyamara yashoboye kujya mu Burayi inshuro nyinshi.
yagiye inshuro 5 mu Bwongereza honyine, ndetse yagiye mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, Aziya na Amerika y'Epfo. Biranagaragara ko uruzinduko yari agiye kugirira muri Angola rwateguwe ku munota wa nyuma, bisa no kwanga ko ava ku butegetsi atageze muri Afurika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zirimo gutera umugongo uyu mugabane. Ku nshuro ya mbere Joe Biden asezeranya ko azasura Afurika hari mu kwezi kwa 12 mu 2022. Iki gihe yaganiraga n'abayobozi 49 b'ibihugu bya Afurika bari bateraniye Washington mu nama y'abayobozi ba Afurika na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi nama yabaye mu gihe ukuboko kwa Amerika ku mugabane wa Afurika kwari kumaze kuba kugufi cyane. Ubushinwa bwarenze Amerika mu bucuruzi na Afurika mu mwaka wa 2019. Kuva mu 2021 ibihugu byo mu karere ka Afurika y'uburengerazuba bwa Sahel byerekeje amaso yabyo ku Burusiya kugira ngo byubake ubufatanye n'Uburusiya mu birebana n'umutekano, ndetse abayobora ibyo bihugu birukanye ingabo z'uburengerazuba ndetse bahagarika imikoranire n'ibi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. N'ingabo z'Abanyamerika zari aho ngaho barazirukanye. Nyuma y'ibirori no gusangira muri White House, Joe Biden yasezeranije rwose akomeje abakuru b'ibihugu bya Afurika ati Amerika irimo irakora kugira ngo ibihugu bya Afurika bibone imyanya ihoraho mu kanama gashinzwe umutekano muri Loni. Iyi ni intego umuryango wa Afurika yunze ubumwe waharaniye kuva mu myaka 20 ishize. Nkaho kubaha amasezerano bitari bihagije, iki gihe Joe Biden yanabasezeranije ko Washington izakora ku buryo umuryango wa Afurika yunze ubumwe winjira mu itsinda rya G20, ibihugu 20 bikize ku isi. Yahise anaboneraho kubabwira ko azakora ku buryo icyumba cyose gifatirwamo ibyemezo bikomeye ku isi Afurika izajya ibigihagarariwemo. Amashingo kacikaci ku bayobozi b'ibihugu bya Afurika. Muri iyi mbwirwaruhame ni nawe yatangiye envelope ya miliyari 55 z'amadolari yo gufasha urwego rw'ubuzima n'ibikorwa remezo muri Afurika. Gusa ibi byose byarangiriye aha. Niba ibi byarakozwe n'umuperezida ushyigikiye ko Amerika yubaka umubano n'ubutwererane n'amahanga, noneho umuperezida wa America First we wamwitegaho iki? Ku basesenguzi benshi mu bya politike igisubizo ni ntacyo. Mu gihe cya manda ye ya mbere mu 2017-2021 ku butegetsi, Donald Trump abamunenga bamushinje gupfobya Afurika. Yagabanije inkunga zimwe na zimwe, agabanya umubare w'abimukira bava muri Afurika bajya muri Amerika, ndetse amakuru avuga ko yigeze kuvuga ko ibihugu bimwe byo muri Afurika ari imyobo y'umwanda, imisarani. Nyamara ariko yanatangije gahunda zo kongera ishoramari muri Afurika, gahunda zigikora n'ubu ngubu nyuma y'imyaka 4 amaze atakiri ku butegetsi. Ariko se ni gute ashobora kuba agiye gukorana n'umugabane wa Afurika kuri iyi nshuro? Moore ni umushakashatsi wo mu kigo gikora ubushakashatsi ku iterambere ku isi, The Center for Global Development, wahoze ari minisitiri muri Liberia. Yabwiye BBC ko ubutegetsi bucyuye igihe bwa Joe Biden bwagerageje cyane rwose kugaragaza ko bubona ko Afurika ari umufatanyabikorwa w'agaciro kandi w'ingenzi. Gusa ibi byabayemo amagambo menshi kurusha ibikorwa. Moore avuga ko Biden yagowe no guhuza ibyo yavugaga n'ishyaka ryo gutuma habaho amasezerano akomeye n'ubufatanye bukomeye, ariko akavuga ko ibyo bidasobanuye ko gahunda ye kuri Afurika nta musaruro na muke yatanze. Urugero, Amerika yashimiwe gushora imari mu muhora uzwi nka Lobito Corridor. Ni inzira ya gari ya moshi inyura muri Angola, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Zambia. Ikaba inzira izakoreshwa mu bwikorezi bw'ibikoresho fatizo by'ingenzi. Mu mwaka wa 2023 Amerika yavuze ko yakoze ishoramari muri Afurika ripima miliyari zirenga 22 z'amadolari kuva Joe Biden yagera ku butegetsi. Gusa hari impungenge ko Donald Trump ashobora kuzasubiza inyuma iri shoramari n'ubucuruzi.
Trump afite icyerekezo cyo kurinda no gukorana na Afurika cyane kurusha Biden. Imwe mu ntero ze muri manda ye ya mbere yari Amerika mbere na mbere, America first. Amasezerano mu bucuruzi azwi mu mpine y'Icyongereza nka AGOA ariho guhera mu 2000 yafashije ibihugu byo muri Afurika byemerewe kuyajyamo kohereza ku isoko rya Amerika umwe mu musaruro wabyo bitarinze kwishyura imisoro. Aya masezerano uyu munsi ni kimwe mu biteje impungenge zikomeye. U Rwanda rwo rwayakuwemo kubera ko rwanze gucuruza cyangwa. Ku butegetsi bwe bwa mbere, Donald Trump yavuze ko iyo gahunda ya AGOA itazongererwa igihe ubwo izaba irangiye mu mwaka wa 2025. Ndetse mu bikorwa bye byo kwiyamamaza muri uyu mwaka wa 2024 yasezeranije gushyira mu bikorwa gahunda ireba bose y'umusoro w'10% ku nyungu ku bicuruzwa byose byakorewe mu mahanga byinjira muri Amerika. Ubwo bivuze ko nta bicuruzwa bizongera kwinjira bidasoze. Ibi bishobora gutuma ibicuruzwa byinjira mu gihugu bihenda cyane. Rero abanyafurika bohereza ibicuruzwa birashoboka cyane ko bacuruza umusaruro muke muri iryo soko rinini rya Amerika. Ababikurikiranira hafi bo muri Afurika y'Epfo, kimwe mu bihugu byohereza umusaruro mwinshi cyane muri Amerika muri gahunda ya AGOA, bateganya ko kugabanya AGOA bishobora kugira ingaruka zikomeye ku bukungu bw'icyo gihugu. Ariko ikigo cy'ubushakashatsi cyo muri Amerika cyitwa Brookings Institutions giteganya ko umusaruro mbumbe cyangwa se GDP wa Afurika y'Epfo wagabanukaho 0.06% iyi AGOA iramutse ivuyeho. Ku ruhande rumwe, ibi byaterwa no kuba ibicuruzwa byinshi Afurika y'Epfo yohereza muri Amerika nk'amabuye y'agaciro n'ibyuma mu by'ukuri ntacyo byungukira mu kuba hariho aya masezerano ya AGOA nk'uko ikigo Brookings kibivuga. Nubwo Donald Trump atarashishikajwe na AGOA, yemeye ko niba Amerika ishaka guhangana no kugira ijambo ku rwego rw'ubukungu bigahangana n'Ubushinwa bukomeje kuyirya isataburenge muri Afurika, ngo ikeneye kugumishaho ikigero runaka cy'ubufatanye na Afurika. Mu mwaka wa 2018 ubutegetsi bwa Donald Trump bwamuritse gahunda bwise Prosper Africa cyangwa se tera imbere Afurika. Ni gahunda ifasha kompanyi zo muri Amerika zishaka gushora imari muri Afurika nk'ikigo cyitwa Development Finance Corporation gitera inkunga imishinga y'iterambere muri Afurika no mu bice bitandukanye byo ku isi. Joe Biden yagumishije izi gahunda zombi nyuma yo kugera ku butegetsi, ndetse iki kigo Development Finance Corporation kivuga ko kugeza ubu ngubu kimaze gushora imari ya miliyari zirenga 10 z'amadolari ya Amerika muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Kubera ko Ubushinwa bugikomeye muri Afurika ndetse Trump akaba ari ubwe watangije izi gahunda, birashoboka cyane ko ashobora kubanza kongera kubitekerezaho neza mbere yo kuzigabanya. Isano nini ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umugabane wa Afurika ishingiye ku mfashanyo. Nyinshi mu mfashanyo Afurika ibona izihabwa na Amerika. Muri uyu mwaka Amerika yavuze ko yahaye Afurika imfashanyo ya miliyari hafi 3 na miliyoni 700 z'amadolari. Ariko ubutegetsi bwa Trump amakuru avuga ko bwari bwarakomeje gutanga ibitekerezo byo kugabanya imfashanyo igenerwa amahanga. Inteko ishinga amategeko ya Amerika, aho imfashanyo igenewe amahanga yari ishyigikiwe n'amashyaka yombi, yanze iki gitekerezo cyo kugabanya imfashanyo ku mahanga. Iyo iri gabanya ry'imfashanyo riba ryarashyizwe mu bikorwa, ingamba Amerika imenyereweho z'ubuzima, guteza imbere demokarasi n'ubufasha mu by'umutekano muri Afurika zari kuvaho. Ariko hashobora kutabaho imbogamizi nini ku kugabanya imfashanyo mu gihe abarepublike baba batsindiye ubwiganze bukomeye mu nteko ishinga amategeko nyuma y'ibyavuye mu matora yo kuwa kabiri. Ishyaka ry'abarepublike ryamaze kwegukana ubuyobozi mu nteko ishinga amategeko umutwe wa Sena, ndetse ubu ngubu rifite ubwiganze mu mutwe w'abadepite. Hari impungenge ko Donald Trump ashobora gufunga gahunda ya Amerika imaze imyaka irenga 20, gahunda yashyize muri Afurika amafaranga menshi cyane mu kurwanya sida. Ni gahunda yiswe PEPFAR. Iyi gahunda nayo iri mu zihangayikishije ko Donald Trump ashobora kuyima amafaranga. Mu mwaka ushize abadepite bo mu ishyaka ry'abarepublika, ishyaka rya Donald Trump, bamaganye cyane gahunda ya PEPFAR
bavuga ko yamamaza serivisi zo gukuramo inda. Iyi gahunda yongerewe igihe gito cyo kugeza mu kwezi kwa gatatu mu mwaka utaha, ariko Trump uzwiho kurwanya ibyo gukuramo inda ashobora gukuraho iyi nkunga. Bamwe mu banyafurika bafite ibyo badakunda kuri Donald Trump. Bimwe muri byo bapfa harimo n'ikibazo cy'abimukira. Ibitekerezo bya Donald Trump ko bimukira badakurikije amategeko birasobanutse rwose. Mu bikorwa byo kwiyamamaza muri uyu mwaka yasezeranije kwirukana abantu miliyoni 1 badafite uruhushya rwemewe n'amategeko rwo kuba muri Amerika. Ibi biteye impungenge Afurika kubera ko mu mwaka wa 2022 abimukira b'abanyafurika bagera ku 13,000 batangajwe ko aribo babaruwe ku mupaka wa Amerika na Mexique. Nk'uko imibare y'ikigo cya Amerika gishinzwe gasutamo no kurinda umupaka ibigaragaza. Kugeza mu mwaka wa 2023 uyu mubare wari wamaze kwikuba inshuro enye ugera ku bimukira b'abanyafurika 58,000. Bamwe muri aba bajya muri Amerika bavuga ko bahunze intambara, itotezwa n'ubukene. Aramutse yirukanye aba bantu ntabwo yaba ariyo gahunda ye ya mbere ikomeye yo kurwanya abimukira. Kuri manda ye ya mbere Trump yatangije ingamba zagabanyije abimukira bo mu bihugu byinshi byo muri Afurika birimo Nigeria, Eritrea, Sudani na Tanzania. Hari amakuru avuga ko muri aka karere u Rwanda ruherereyemo abimukira hafi 160 baturuka muri Kenya bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo butemewe n'amategeko. Aba barahangayitse cyane kubera ko bashobora kuzirukanwa. Mu birebana n'umutekano n'intambara, mu gihe Trump atari ku butegetsi, Uburusiya bwongereye ibikorwa byabwo ku mugabane wa Afurika. Bumwe mu buryo bw'ingenzi Uburusiya bwakoresheje ni ugutanga abasirikare n'intwaro ku bihugu byibasiwe n'intagondwa zigendera ku mahame akaze yitirirwa Islam, nko muri Mali, Niger na Burkina Faso. Uko gushinga ibirenge muri Afurika ku Burusiya guteye impungenge Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bihugu byombi ni abakeba b'ibihe byose, Amerika n'Uburusiya. Trump yabaza aho ubufasha ibihugu byo muri Afurika mu kugerageza gusunikira hanze Uburusiya. Hari abasesenguzi mu bya politike bavuga ko nubwo urwego rw'umutekano w'igihugu rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rubona ko Uburusiya buteje inkeke, Trump ku giti cye ngo ntabwo yigeze abona ko Uburusiya buteje ikibazo, cyane cyane ku birebana na Afurika. Harimo guhishwa ko Trump afitanye umubano wa hafi cyane na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin kurusha uko bigaragaza. Ariko mu gihe cyashize Trump yagobotse Nigeria mu kuyifasha mu kurwanya Boko Haram, umutwe w'intagondwa zigendera ku mahame akaze yitirirwa Islam. Umutwe umaze imyaka 15 uyogoza icyo gihugu cyo muri Afurika y'Uburengerazuba. Mu gihe cy'ubutegetsi bwa Barack Obama, abanyanigeria bafite ubwenegihugu bwa Amerika baramushyigikiye cyane, baranamwamamaza. Nyamara ngo icyo gihe yanze guha intwaro Nigeria. Trump ararenga bari ubikora. Igihe abanyanigeria bo mu majyaruguru barimo bagabwaho ibitero na Boko Haram, Trump niwe wemeje igurwa ry'indege z'intambara za Tucano bituma Nigeria ishobora kwirinda. Hari n'ikibazo cy'intambara yo muri Sudani imaze amezi 18 ndetse imaze kwicirwamo abantu babarirwa mu bihumbi. Trump nk'umucuruzi ukomeye biratekerezwa ko ubutegetsi bwe buzita cyane ku bibera muri Sudani kurusha Joe Biden. Ariko amaherezo nta buryo bwo kumenya neza ibyo Trump azibandaho nagera ku butegetsi, cyane cyane ku birebana na Afurika. Trump ni umuntu wihariye cyane mu buryo akora ibintu bye. Rero ngo birakwiye ko umuntu yakwitega cyane ibintu bishya, atari ibintu byiza byanze bikunze, ahubwo ibintu bishya. Mu bihugu 54 byo ku mugabane wa Afurika, 16 byonyine nibyo byigeze gusurwa inshuro imwe cyangwa se zirenze imwe n'umuperezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. U Rwanda rumaze gusurwa n'abaperezida babiri ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Bill Clinton mu 1998 na George W. Bush mu 2008.
kuba ibihugu 16 bya Afurika ari byo byonyine bimaze gusurwa n'umuperezida wa Amerika, bivuze ko 70% by'ibihugu bya Afurika bitigeze na rimwe bikandagirwamo n'umuperezida wa Amerika ukiri ku butegetsi. Abaperezida ba Amerika basuye Afurika bose uko bakabaye bahakoreye ingendo 52 zonyine. 16 muri izi nshuro nizo basuye Misiri. Uruzinduko rwa mbere rwa perezida wa Amerika muri Afurika ni urwo Franklin Roosevelt yakoreye muri Maroc, akahurira n'uwari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Winston Churchill. Hari mu ntangiriro z'umwaka w'1943 mu ntambara ya kabiri y'isi. Nta nubwo wavuga ko rwari uruzinduko kubera ko yahageze mu ijoro ahamara iminota mike. Uruzinduko rwa nyuma umuperezida wa Amerika ukiri ku butegetsi yakoreye muri Afurika ni urwo Barack Obama yakoreye muri Ethiopia mu 2015. Muri iyi myaka ine igiye kuza, hari uwakwitega ko Donald Trump azagira igihugu cya Afurika sura.